umuntu yavuga ko ni ya masezerano y'amahoro agiye kurushaho kuba ibipapuro kuko ntabwo ubundi M23 akabaye itangaza ku mugaragaro ko irimo kwegera hafi ya Uvira ubwabyo bigize kimwe mu byangiza amasezerano bari bamaze kumvikanaho ceasefire. Hanyuma cya kabiri ndatekereza ko intambara byanga bikunda muri Uvira iragira igikubiye muri ntambara Uvira igiye guhura nayo ntago ari M23 mu gikure ntago ari leta ya Kongo. Hari ahantu ni zone de influence ya leta y'u Burundi. M23 nuza gusanga neza mu madeclaration amazi iminsi bakora buri kantu kose bavugaga leta y'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi, drone z'u Burundi, Fizi gusahura kwica abaturage mu mihana ya za Minembwe byakozwe n'u Burundi. Ni nkaho leta igisirikare kiri hariya cyaru Burundi ntaga uzumve ijambo ryitwa FDLR ryaragabanyutse muri public relations cyangwa muri za announcement. Twakomeje kubivuga ku mugaragaro uwo muyobozi bohereje witwa General Gasita ntabwo tumushaka. Izi mbaraga ababaza rendo bari kuzikura izo kuvuguruza Tshisekedi. Hari amakuru ari gucicikana avuga ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye gishobora kuba gifunze kubera urusaku rw'imbunda ntoya n'iziremereye ziri hakurya muri Uvira. Ayo makuru mwayavugaho iki abantu muri Bujumbura? Babona ko Uvira yegeranye cyane n'u Burundi kandi agace Uvira iherereyemo ari nako kegereyemo ikibuga cy'indege cya Bujumbura citirirwa Melchior Ndadaye. Ubici byose byegereye umupaka duhana na Uvira hose harabayeho gushiraho ingabo kubwiyongere kurushko byahora. Urumva ko n'imipaka nyene havuye isa naho ifunze naho bitatangajwe. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe bose bakubarisha nabi. Ayaya gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga bagwe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na system baguhangitse mbere ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane kujyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura system yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90
13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo The Sprachen Hub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakira u Rwanda. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira weekend nziza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Ayubu, weekend nziza. Weekend nziza kuri twese kanira. Isabato nziza. Sabato. Abasilamu. Isabato ntago ari inyamahanga kuri twe. Hari abantu bari bayemerewe bubahirizaga isabato. Yego. So namateka yabo arazwi rero ni ibintu bizwe ariko bya kera. Ubwo mwebwe umuntu tugendera ku ijuma. Iyo umuntu avuye ngo isabato nziza muri Islam ntago tureba. Ireba abo ngabo icyo gihe ariko ntago ari ikintu gishyashya muri Quran yanditseho ya mu sabato. Umunsi w'isabato. Ino munsi historique mu myemerere ya kera byose ibyo turimo ariko ntago ari ikintu cyo gitunguranya ku isabato rwose. Reka twifuriza abadventiste umunsi wa karindwi namwe mudukurikira kugira isabato nziza. Ayubu Karame. Tugiye kuganira ku nkuru nk'ebyiri cyangwa eshatu. Inkuru ya mbere irarebana n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. M23 iravuga ko yasatiriye umujyi wa Uvira biciye muri Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa AFC M23, yavuze ko ingabo zabo ziri mu bice bikikije kiriya kibaya cya Uvira ku buryo ngo ni time kuyifata bishoboka. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri turaganira ku makuru avuga ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye gishobora kuba gifunzwe kubera ko hari urusaku rw'amasasu ruri kumvikana muri biriya bice bya Uvira, cyane cyane binashingiye kuri ibibazo bya Wazalendo imaze iminsi yigaragambya kubera General Gasita Olivier Tshisekedi yapointinze ngo ajye kuyobora hari ibikorwa n'iperereza, hanyuma Wazalendo baramwanga. Turanareba Wazalendo batangiye kwigomeka kuri Tshisekedi bahaye imbaraga ejo bundi. Yego. Tunarebe hanyuma Uburundi bwirukanye umuyobozi w'ikigo Enabel gishinzwe ni ikigo cy'Ububirigi gishinzwe iterambere gifatanya n'u Burundi mu mishinga irimo uburezi, ubuhinzi n'ibindi. Bamwirukanye ku butaka bw'u Burundi bamuhaye amasaha 48 kuri wa gatandatu yagombaga kutarara ku butaka bw'u Burundi. Yego. Hanyuma turebe Uburundi n'Ububirigi byaba bitangiye kurebana nk'u Rwanda n'Ububirigi mu minsi yashize. N'ubu Rwanda n'Ububirigi ngira ngo ruracyageretse. Ibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Turaza no guhamagara bamwe mu bari mu Burundi tubabaza cyane cyane kuri iyo nkuru irebana n'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, kuko nk'abantu bari Bujumbura kiri hari mu mujyi wa Bujumbura hari amakuru bafite ibyo ari byo byose. Ayo reka duhere kuri M23 ivuga ko yasatiriye Uvira. Iki ni kibazo twakunze kugarura kenshi tuvuga tuti M23 mu gihe yabifashe Uvira, M23 iramutse ifashe Uvira, twakunze kubivugaho. Urabona ibi bintu byoroshye gufata Uvira kuri M23? Murakoze cyane kare nijabo. Ntekereza ko twavuga ko nta gitunguranye kirimo kuko M23 Uvira nkuko wari ubivuze neza ni imvugo cyangwa ni narrative yari imaze kumenyekana, ni inkuru yari imaze kuba abantu bari bamaze iminsi bayirebaho probability cyangwa uburyo bishoboka ko Uvira yazarokoka iriya mubiri. Erega buri inkubiri mu bigendanye n'impindura amatwara za revolution cyo bita liberation kubohora ibihugu bitandukanye birabiza nabyo nk'umuyaga nka serwakira. Shobora kuba ari serwakira nziza acyawe kabari imbi ubwo bitewe seroroka bitewe naho iva naho yerekeza. Umuyaga rero waturutse igihe intare za Sarambwe bavuga ko zatorokaga muri gereza ya Bugande, izindi zikava muri Sabyinyo. Gereza mu nkambi. Yari zari inkambi ariko inkambi kaninisha. Bari abasirikare babafata nari impari babajyana mu nkambi bwa mbere. Wenda zimwe na rimwe ni ngombwa ko yebona nta musirikare ufatwa ngo ashyirwa ahantu gusa aba ari free. Ndaguchallenging. Ubuyobozi bwa Uganda bwavuze ko batorotse. Gutoroka bivuga iki? Harimo gusimbuka. Si byose. Nta muntu wavuga ko yasohotse ahantu hasanzwe avuge ngo yatorotse. So escaping from company iki ariko umusirikare. So kuba rero baratorotse kuva uriya muyaga watangira aho bari kuko aho babaje kubafata yari operation yo kubahiga. Nubwo leta ya Uganda yabafashije ariko kwari kubahiga hari yazabonaga kuri kote ya Uganda. Wari umusirikare kumufata nk'ukuzi nka umuntu mbese ushobora guteza ikibazo afatwa ariko batari nabi. Yego. Umwe ku wundi kandi babanje no kubarokariza babaga bari. Icyo rero navugaga kuba baratorotse wari umuyaga wari utangiye serwakira.
iyo serwakira buri abantu bafite amatsiko izarangira Uvira iyo irokotse muri no minsi niba Bukavu yarafashwe Uvira hakaba haragaragara yenda turaza kubigarukaho mu yindi sanse haragaragaraga ibikorwa bijya za Minembwe na za Fizi za operation z'u Burundi hakaba haragaragaraga ko za ingufu zose za FARDC ariho n'aba wazarendo bose ariho birundanyirije FARDC Mayimayi abacancuro FDLR hari ikiguri cyanyuma ese ubundi kuki kiguri cyajya hamwe kikanarekera ngo nkaho cyabyuze cyakabaye kiva hariya kijya kubohora handi kugira ngo bafunge niba kugira ngo ugire umutekano wa Uvira buriya byagusaba ko byibuze na Bukavu ubu yisekeriza ariko ubona baragiye muri Uvira n'undi bakameze nk'abari bategereje uretse natwe iryo coalition z'ingabo za yego iriya runani umaze kuvuga mu kanya rurimo na za FDLR narwo rwa rutegerereje Uvira kugira ngo M23 barebe ko itazahafata cyangwa izahabasanga kubera iki sundi ni ikintu gitangaje so ubwo rero ibyo byose biraza kugaragara ikintu kimeze nka narimbaje ni utekereza ko ari impamvu ituma bari rundanyirije hariya ku mupaka w'u Burundi na Kongo ikintu gitangaje ni icyo kuvuga ngo il fallait s'y attendre ariko ni power planning wenda nushaka ko ntange yisubizo kiri mu ijambo rimwe umuntu yabyita nka ni ikosa riri strategique kuko kugira ngo sekirize Uvira wakaba iri muri offensive no mu kibuga babizi iyo urimo gukina defensive kwirwanaho gusa usubiza y'ibitero ubwo uri mu bibazo bya risk yo gukora amakosa icyo ni cyambere cyangwa kwinjiranwa n'umwanzi so ziranga bero ko bazari zaravuye hari hose zatsinzwe za Kamanyora hehe Warikare Goma bagakubitwa bakazamuka bakamanuka kwa mu majyepfo za Bukavu zikavamo ukaza kwisanga uri muri Uvira muri cya kibayo izo ngabo ubwazo ni intambara iriyo niyo M23 itarahagera ubona ko amazi iminsi barabengarufinze bameze nk'abarabujije ubuhumekero ariko ubwabo Uvira yarigeze igihe cyo gusuffocating nko guhera umwuka iyo bamaze guhera umwuka rero ubwo uyu munsi hari ikintu gishyashya uvuzeho nuko M23 yakoze icyo bita kwavuwa kubikwanansinga bakavuga ku mugaragaro bati turimo guharasinga cyangwa turimo kwegera Uvira rero ntago iri borokoke intambara ahubwo rero twareba survival pace yayo possibility ishoboka kugira ngo yirokoke iri hehe yanani abari abasirikare bananiwe kudefanda indi migi ikindi composition yabo bwabo iri poisonous iteye ubwoba igisirikare kiri muri ya Uvira urugero na yamashaka kubiri warurimo kuvuga nabantu badafitanye coordination amakosa yabaye mu yindi migi mu kudefanda Uvira na Goma na n'uyu Goma na Bukavu n'ahandi na n'uyu munsi niyo barimo gukora copy and paste niyo ari muri Uvira bivuze ko nawe M23 wenda element twavuga itiriwe yigora nayo yakora copy and paste yo gufata Uvira nkuko yafashe Goma na Bukavu nta tandukaniro itandukanyirizo wenda no kwambuka umupaka umuturanyi wabo bameze nk'afite backup gusa zira forces zira ngufu runani rw'abasirikare ruri Uvira rurwanira FARDC bafite backup y'inyuma y'ikindi gihugu mu gihe wenda Goma hari utegereje ku mpaka baba ntagire wambuka hano telekomvikana Bukavu nawe nuko nguko ariko hari aho avantage zirangabo zifite nuko bafite backup ya leta y'u Burundi notable tuvuga ntago ari ngoga ibyo abenshi tumaze kujya ku rwego barabizi na audience irabizi icyo tuvuga so ni icyo ngicyo ndimo kuvuga kuba M23 yabitangaje ikindi umuntu yavuga ko ni ya masezerano y'amahoro agiye kurushaho kuba ibipapuro kuko ntago ubundi M23 akabaye itangaza ku mugaragaro ko irimo kwegera hafi ya Uvira ubwabyo bigize kimwe mu byangiza amasezerano bari bamaze kumvikanaho ceasefire hanyuma cya kabiri ndatekereza ko intambara byanga bikunda muri Uvira iragira nicyo ngicyo yego ntabwo Uvira iri burokoke intambara ntabwo bishoboka kuko cyatumye natura duce tundi dufatwa nabyo irabyujuje none se niba M23 itangiye kunyuranya n'ibyo yasinyiye muri ari amasezerano mbanziriza mushinga y'amasezerano yego iyo ntibishobora kwigiraho ingaruka ikunze kwigaragaza nk'iyubahirije byose bisabwa muri rambanziriza mushinga yego ikarega leta ya Kinshasa kwitabyubahiriza kwikomeza kugaba ibitero mu banyamurenge kwikomeza kugaba ibitero kwikomeza kurunda ingabo n'ibikoresho kwikomeza ikunze kwigaragaza gutyo iyo ntabwo bishobora kwigiraho ingaruka sinyivugira sinyidefanda impamvu nanjye nanze ko
bitangaje kuba iyi munsi yatinyuka ku mugaragaro ko bivuze kandi icyo bisobanuye no kuvuga ngo nayo irimo kujya muri position yaho abahuza na za pressure cyangwa za pressure mpuzamahanga bashobora kubabwira ati namwe mwarenze ku masezerano. Ariko muri context ya bimazemo iminsi Everton imaze giherekana ko iruhande bahanganye rurimo kuviola ayo ceasefire nubwo batarayasinyaho. Icya kabiri cyangwa igikubiye muri ntambara Uvira igiye guhura nayo ntago ari M23 mu byukuri, ntago ari leta ya Kongo. Hari ahantu ni zone de influence ya leta y'u Burundi. M23 nuza gusanga neza mu madeclaration amaze iminsi bakora buri kantu kose bavugaga leta y'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi, drone z'u Burundi, fizi, gusahura, kwica abaturage mu mihana ya za Minembwe byakozwe n'u Burundi. Ni nkaho leta igisirikare kiri hariya cyari u Burundi ntaga uzumve ijambo ryitwa FDLR ryaragabanyutse muri public relations cyangwa muri za announcement zivugwa a declaration. Ntago FDLR active cyane Goma, Bukavu n'ahandi, ariko Uvira cyane cyane buriya bafite icyo birimo kuvuga ni narrative kwerekana impamvu cyangwa barimo kugira uruhare mu rwego rukomeye cyane, kandi koko birumvikana kubera impamvu by'u Burundi. Ntabwo tuvuga ngo biri justifie biri positif, ariko birumvikana u Burundi nk'igihugu kirimo kurwana nacyo no gukontrola zone de influence gifite muri kara gace, kikabikora nabi, kikaba cyakorana na FDL bagahora batera abaturage. Ariko ni impamvu zumva ko icyakomaga hariya cyose M23 ijisho ryayo riri ku Burundi, si byumvikana neza. So twabirebaga neza, sinzi ikibazo warubaje niba ntagiye en detail cyane. Narimbaje nyine bijyanye no kuba nayo iri kugwa mu makosa, nayo yego irimo kugwa mu makosa, ariko areba context bari barimo ko na amakosa yarameze nkaho yari wabibona nk'ikosa, ariko ni ikosa vis-a-vis ya ceasefire. Icyo cyo nta no kugishidikanya kuko ubundi bavuze ceasefire niyo bari draft cyangwa bayemeranyijeho mu buryo bwari bwo bwose, nkuko bakunze no kwerekana ko badashaka intambara, barenze kuri icyo ngicyo. Ahubwo icyo bagitunye bayarengaho nicyo turimo kuvuga cyuko babona ko icyambere nubundi hari n'amahoro ashobora kuza. Erega amahoro hari gihaza buri wese ahabwa amahoro nubundi yo kugumana aho yari afite sibyo, bakabwira ngo wari ufite bariho mugumana. So bishoboka ko n'amahoro buri bagiye kuyageraho bakaba bashaka kugira uko bajya kuyageraho hari uko bagaragara. Yego. Hanyuma aho ngaho tukiri aho urabizi natangiye mbivuga ko General Olivier Gasita abawazarendo bamwanze hari imyigaragambyo kuba nko ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa 9 banga ko abayobora bavuga bati uriya n'umunyarwanda, bamwita umunyamurenge bagahindukira bakamwita umunyarwanda, mbese bafite narratives zabo bari kuvuga. Ariko reka ngusomere inkuru y'aka kanya. General witwa Yakutumba wayoboraga Maimai Yakutumba, yego, yakoreye inama mu mujyi, avuga ko baha gasopo General Gasita Olivier yo kudataza kuyobora hariya. Yavuze ko badashaka Gasita Olivier washyizweho na Perezida Tshisekedi. Ati murabizi ko Uvira ariyo yonyine yasigaye ari ingabo irinze igihugu cya Kongo cyose. Uvira iramutse ifashwe na M23 bivuze ko Kongo yose ifashwe. Birasaba kwitonda, birasaba kurinda Uvira n'ijisho ryacu. Uwo ni Yakutumba. Yego. Ati Bukavu hari abayobozi bayiretse barayigurisha, ubu benshi muri bafungiye Kinshasa. Ariko igitangaje twe wazarendo tubona abantu batanze imijyi minini nka Goma na Bukavu n'indi, ubu baje hano bavuga ngo babohereje Uvira ngo bayobore ingabo bakorane na wazarendo. Twakomeje kubivuga ku mugaragaro uwo muyobozi bohereje witwa General Gasita ntabwo tumushaka. Izi mbaraga aba bawazarendo bari kuzikura izo kuvuguruza Tshisekedi. Wazarendo Yakutumba by'umwihariko biratangaje, ariko ni n'ikimenyetso kigaragaza ubutegetsi babonaniwe. Yakutumba abantu babaheza nguni cyane, bari no muri bafite ni force cyangwa ni ingufu, ni itsinda rya wazarendo ariko rifite urwango rukomeye cyane ku bayitwa abarwandofone na watusi nkuko babita. Uwo Yakutumba kunze kumvikana cyane arimo kubivuga ayo magambo y'urwango. Okay, ndetse buriya no mu masezerano ntabwo uzasanga ingabo za FARDC handi bavuga ngo birinde hatred speeches, bayarinda imvugo z'urwango. Ibaza aho zagiye kuvuga izo mvugo zikajya mu masezerano Trump yari ari ruhande rwayo. Turavuga leta zunze ubumwe za Amerika muri cyagiye zasinyaga zahagarara amasezerano. Yego, urakoze cyane. Buriya rero abantu bafite mu ruhare mu kitwa imvugo z'urwango ni wazarendo, FDLR ni operations,
kurasana kugira gute ingengabitekerezo barayispreadinze yamaze gufata ariko bayicanorinze cyane cyane muri Wazalendo ya Kutumba. Rero abo bantu bumve ko ari Maimai ya Kutumba byasuye ariko bameze nk'abahagarariye coalition yabitwa Wazalendo. Ubundi Wazalendo ni abantu bakavukira imvamo nka kirekeze nka patriotism nationalists cyangwa aba patriote. Abo rero nibo bameze nk'abari ku ruhembe rw'umuheto kuri top high command cyane cyane ya Kutumba. Hari ahantu yamensi yashize yavugaga ko uriya Kasita General Kasita ariwe watumye Uvira ifatwa. Ngira ngo aramushinja na Ituri. Bukavu. Yego. Sorry Bukavu yego urakoze cyane. Avuga ko Bukavu ariwe watumye ifata. Aramushinja ngo na Ituri ngo yarayigurishije. Nta nubwo avuga gufatwa gusa bangwa ari wuza yarayigurishije yarahagurishije. Uwo mugabo rero arubazije uti izo ngufu Wazalendo bazikura hehe cyambere. Kuko urumva pardon gato kuko nka ni mugoroba umuvugizi wa gisirikare cya Congo General Major Sylvain Kenge yatangiye guterana amagambo nabo. Yavuze ati General Gasita ni umuyobozi w'ingabo za Region 33 kubera iki twakwigumura kuri Gasita no guhishingiro abo bashaka kubikiraro cy'abaduteye Wazalendo nyabo bagomba kwitonda kugira ngo batagwa mu bitekerezo biyobya by'umwanzi. Urumva yatangiye nko kwihohora. Iyo mvugo ya umuyobozi wa brigade siko vuze uwo mu general yani ni umuvugizi w'igisirikare Sylvain Kenge. Urakoze cyane. We nakwemeranya nawe ubundi we icyo avuga no ukuri ariko ikibazo yarakererewe. Turikumvikana arimo ararwana no kuvura symptoms impamvu ibimenyetso aho kuvura impamvu ya Kutumba yabayeho kubera iki wabibaze Kenge ya Kutumba ageze aho akora declaration muri Bombashi cyera habinyigaragambye yo kwamagana Kabiri gihavugurura itegeko nshinga. Polisi yarasanye n'igisirikare abantu ba Bombashi barabikurikiye baravuga hasohotse indirimbo yitwa ngo Umbwa analuma umbwa bavuga mu Giswahili cy'ibinyine ngo imbwa na amekula imbwa nivuga ngo imbwa yari imbwa. Bashaka kwerekana ko nabantu bose batari serious bagiranye ibibazo sibyo. So ufashe rero ya Kutumba kuki ari uyu munsi ukumva Kenge aratinyuka kubaza ubundi yakaba yanabaza in the first place kuki Wazalendo bari hariyo ni militia abaturage b'igihugu bafashe bafite irihe tegeko ribemerera niba ari hari nta ryubahirize sibyumvikana neza ariko igisirikare cyakabaye cyova poweringa bari abaturage ubwo kigafata ubutegetsi bwo muri Uvira kikaba cyo kiyobora n'igisirikare. Cyo kirakwereka icyo bita igisirikare inzego za gisirikare n'abitwaje intwaro ntago bafite coordination nta command and control ihari ni ikintu kigaragaza. Icya kabiri kikaba gituruka kuri governance ubuyobozi bwa Kongo bumeze nk'umurwayi n'ubundi uri kuri intensive care anytime ni bayicomora akaba yagira ikibazo. Ikindi cya gatatu biraza kukwereka ko nta ngufu bari bugire n'ubundi niba bafitanyemo kuvuguruzanya none as we speak kuko bijya kujya ku karubanda bidashoboka. Urumva kurira mugarimo gutanga amabwiriza ye icyo kintu cya mirise rero uzatangiye gutanga amabwiriza ku basirikare bazo kuri militiamen ku baturage birademoraliza n'igisirikare cya FARDC ubyungukiramo rero ni M23. No kubana ibyo navuze ni nk'amateka bagenda yisubiramo ni igihe cy'intera hamwe n'abasederi n'urundi rubyiruko bari bafite imbunda bitwaje intwaro n'imihoro n'ibindi kavuga ugasanga ari igisirikare buriya kiba cyataye commande gutsindwa biba bifite risk nyinshi cyane ntabwo twavuga amahirwe ko twavuze gutsindwa. Hanyuma Ayubu uratekereza ko aba bantu bazakomeza kubana batena Tshisekedi bamwigumuraho bigumura ku byemezo byabo cyangwa iherezo ry'uyu General Gasita no kutabayobora ryo rirabiriye? Gasita ntekereza ko muri mu ntambara harimo ibihuha harimo propaganda harimo ntekereza ko Gasita atari ikibazo buriya. Gasita arimo kuzamo nk'uko uriya mugabo yavuze Kenge ngo ntibagwe mu nari navuze ko yakererewe kubitekerezaho yakaba yarabikoze imbere nari yavangura ntiribeho. Ubundi iyaba bamasunzu na bakasita bari benshi cyane muri FARDC hakaba nta bwicanye bwigeze bugaragara nka target killings ubwicanye bugambiriwe hakaba bari abaturage batarigeze bimwa ubwene gihugu. Turi kumvikana neza ntago intambara iba yarabayeho. Turi kumvikana so Kasita rero nta wapfa kuvuga ngo biraza kugenda neza kuko nta uzi iki inama high command iri bukomeze ariko hagatanga uko byagera kose niba FARDC iramutse ihagaze kigabo command bari command high command yafata umwanzuro ikamwempoza hariya. Turi kumvikana neza ariko umuntu wamaze kugaragarwaho kira kibazo byanga bikundumva na morale ifite uko yahungabanye ukabavuga na performance ye n'ubundi
niba yamaze kubona ko atekerezwaho kabiri n'abaturage yitwa ko arwanira, urumva ku rundi ruhande yabari byanga bikunda ntabwo biba biri buze koro. Yego n'abamwibonamo turavuga General Kasita, niba hari Caporal se witwa kanaka wenda Muhizi uri muri FARDC utekereza ko we amerewe ate? Rero hari amakuru ari gucicikana ku mihanda avuga ko ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu Bujumbura gishobora kuba cyafunzwe. Ayo makuru akavuga ko cyafunzwe kubera urusaku rw'imbunda n'amasasu biri kumvikana hariya muri Uvira n'ahakikije. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umwe mu bakunzi ba Primo Media Rwanda uri mu Bujumbura. Muraho neza? Amahoro. Yego, muragumye mu Burundi? Yego, turashima. Ndi kumwe na Ayubu nawe aragusuhuza. Amahoro Ayubu. Amahoro mushinga ntaye. Yego, hanyuma hari amakuru ari gucicikana avuga ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye gishobora kuba gifunze kubera urusaku rw'imbunda ntoya n'iziremereye ziri hakurya muri Uvira. Ayo makuru mwayavugaho iki abantu muri Bujumbura? Makuru siyo ko ibyo byabaye ibihuha byagiye bivugwa twisunze ikirere ko kimeze, kuko urabona ko Uvira yegeranye cyane n'Uburundi kandi agace Uvira iherereyemo ari nako kegereyemo ikibuga cy'indege cya Bujumbura citirirwa Melchior Ndadaye. Ariko sivyo nyene abantu bagumana ubwoba bibaza ibishobora kuba narijya ko karere karimwo kegereye ico kibuga c'indege, ariko gushika muri uyu mwanya ntabwo ikibuga c'indege cya Bujumbura cugaye. Ego bimeze bite hakurya Uvira ugereranyije situation uko imeze kubera urwo rusaku rw'imbunda ruri kuvugwayo n'imyigaragambyo y'abawazalende maze y'iminsi? Bujumbura imeze ite vis-a-vis n'ibyo bikorwa biri hakurya muri Uvira? Kimaze kugaragara nuko gushika uyu munsi aka gace Uvira irimwo ari agace kari gasanzwe gakora mu rudandazwa cyane na Bujumbura ndetse n'intara ya Cibitoki isanzwe yegereye ako gace. Rero uyu munsi nkaho imipaka imaze gufungwa, urudandazwa uko rwara rugenda rwarahagaze, ibyo byose biraheza bigashira urudandazwa narwo rusatunza abantu benshi muri bisagara bihana uruwe na Uvira ruhagarara. Ibyo bikaheza bikabona nabonekera mu bijanye n'igitoro kubera hariho ukubura bituzuye by'igitoro mu Burundi. Ivyo byose byaratumye uruza n'uruza abantu bahora baja kurondera igitoro bihagarara. Ivyo byose rurumva ko bitaheza ngo byorohereza abanyagihugu. Nivyo twovuga muri uyu mwanya kuko imigenderanire uko yahora imeze siko imeze uyu munsi. Urebye inzego z'umutekano aho ngaho mu Burundi hegereye Uvira nta mpinduka yabaye cyangwa urabona ziryamiye amajanja? Mu bisanzwe urabona ko hasanzwe hariho ibikorwa bya gisirikare byo gushigikira FARDC muri Kongo. Harabayeho kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi zerekeza muri ako gace kugira ngo ze gushigikira bigabanye imidurungano yari isanzwe hari ku bice byose byegereye umupaka duhana na Uvira. Hose harabayeho gushiraho ingabo kubwiyongere kurusha uko byahora. Urumva ko n'imipaka nyene havuye isa naho ifunze naho bitatangajwe. Hanyuma hari indi nkuru twabonye iri kuvugwa aho ngaho mu Burundi, reka duprofite tuyikubazeho. Ayubu, hari icyo wari ugiye kumubaza kuri ibi? Okay. Hari inkuru twabonye yuko Burundi bwirukanye umuyobozi yahora atwara Inabel, kiriya kigo cy'iterambere cy'ababirigi. Aya makuru ameze ateyo? Inkuru ni inkuru imaze nk'iminsi 3 ivugwa, kuko bivugwa ko ayoboye iki kigo yashize ku mbuga nkoranyambaga aho yahizeho ifoto yerekana ni karikatire ibyo basanzwe bita amakarikatire yakozwe yerekana uko ubuzima mu gihugu cy'u Burundi bumeze, cyane cyane ufatiye ku ibura ry'igitoro. Ivyo rero byararakaje abategetsi bo hejuru, nkaho ari umuntu asanga haserukira ikigo gifitanye imigenderanire n'igihugu citwa ko ari icy'igihugu runaka, byerekana ko ari nkaho ico gihugu kiriko gicyoza igihugu cy'u Burundi ko gifise ibibazo bikomeye. Ivyo rero byatumye baheza bakamumuha amata 48 kugira azobe yasubiye mu gihugu cabo.
ariko ivyo nibaza ko hanini baba bahanye uwayoboye ico kigo, ariko ikigo coco Enabel gisanzwe gikorera ngaha, gisanzwe gifite n'ibikorwa vyinshi gikorera mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane mu bijanye n'ibisata vy'ubuhinga. Ni ikigo gifasha cyane mu bisata vy'ubuhinga mu gihugu c'u Burundi, ibijanye n'amatekinike, kirafasha mu mashuri ya leta ndetse n'ibigo birukwavyo bafasha mu bijanye no kwigisha ibijanye n'imyuga n'ubuhinga mu gihugu c'u Burundi. Yamaze kugenda cyangwa aragenda kuri uyu wa gatandatu nkuko byari biteganyijwe? Turabye dufatiye itangazo ribivuga ryasohokeye byaboneka ko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma, rero birashoboka ko ashobora kuba yamaze kugenda. Yego, urakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Uyu ni umukunzi wa Primo Media Rwanda uherereye i Bujumbura. Tuba tugira ngo abadukurikiye nabo bumve kuko hari amakuru abacicikana hanze aha, umuntu akaba yakubaza ati se ayo makuru ni ukuri? Iyo tugize amahirwe tukabona umuntu uraho byabereye cyangwa aho bivugwa, biba ari byiza. Reka tugaruka hano muri studio Ayubu. Uratekereza ko iyi Uvira n'iyi Bujumbura hagati yabo ngira ngo harimo ibirometero bitarenze 5? 3. Oya 30. 30. Rebe hagati ya Uvira. None uratekereza ko iyi Uvira n'iyi Bujumbura birakomeza kubana bite? Kuko umvise ko umuvandimwe uri mu Burundi atubwiye ati bona ko hari ibikorwa byo gukaza umutekano, hari riske z'uko M23 iramutse ifashe Uvira ishobora gukomereza Bujumbura, kuko byari byose abazahunga bajya iwaba Barundi bashobora kuzahunga bakirasa. M23 ivuga ko izimiriza umuriro aho waje uturuka, niba irasa bahagaze ku butaka bw'u Burundi ntishobora kugwa muri riske cyangwa mu makosa yo kubakurikira. Hari probabilité cyangwa birashoboka cyane, ariko none ntago byoroshye ko M23 yakwataka igihugu. Ntekereza ko M23 ikishaka no gufata ubutaka bwa Kongo aho ishoboye, ariko ntago ntekereza ko inyeshyamba zafata zabari zimwe mu nyeshyamba ziri cyo kintu nibakumva ntago bari kumerere neza, bavuga ko bo barwanira uburenganzira batarwanira gufata cyo mvuga cyo barimo kurwana gufata Uvira. Tuvuge ngo baba bakeneye kurangiza ikibazo cyabo ho mupaka w'igihugu cyabo urangirira, icyo navugaga mu operation Uvira. Niba badorowinze ntago badorowinze mu kirere, bazaho imipaka irangirira yabo byo byose. Ntekereza ko M23 ishobora kugira imitekerereze yagutse kandi reba na implication byayizanira, yo kuvuga ngo twaje tuje guhagarika ubwicanyi, tuje kubohora Kongo igice cyayo dushaka, sibyo? No guhagarika ubwicanyi bukorerwa bene wabo n'abaturage ba Kongo, bakikiraho wenda good governance cyangwa imiyoborere myiza nko bisanzwe, ariko ntabwo ari bo baba bambere mu kurasa isasu ku butaka bw'u Burundi. Kuko ubundi strategically tutagize by'amaranga mutima Karinijo, icyo M23 wakurasa ku Burundi yabaro kudekarara gutangaza intambara ku gihugu cyama kuri leta yigenga. Okay, and in actual sense iramutse ifashe Uvira icyo yabaga yarashaka cyaba kigezweho, sibyumvikana neza. So nkabona rero muri politike bazi neza kuturusha, nta nyungu M23 igihe kiramye yabifite yo guhita ikomereza i Burundi. Yaba ari ikosa petit on record, bafashe Uvira ku kiguzi cyari cyo cyose bagomba guhita baguma aho ngaho, igihugu kigituranye bakakihorera. Mu gihe abasirikare b'u Burundi babahungiye wabo bakomeza kuyirasaho bari ku butaka bwabo, ibyo biro automatique mbese birumvikana. Ubwo ntabwo amateka shano kukurasa nawe ukabarasa ureka kugira ngo ukorosinge ku butaka, shiro kurasa ikibaya bakagiye wabo bakarasa nange mukarasayo, mugasheringa Bujumbura bagasheringa mu misozi ya Fizi, mukaba muretse. Ariko guhita uva mu banzo ngo ukoze incursion winjiye ku butaka bw'igihugu cy'igituranye, ba General Makenga bazi icyo bisobanuye. Kuko bashobora no kuba bashobora no kwinjira Bujumbura bakabura Goma na Bukavu. Yes, ni ikintu kigize. Nzi ko iyo mibare bayirebaho neza. Ikindi turanabivuga ni case babafashe Uvira, ahubwo bashobora no na Uvira bashobora kunanirwa no kwinjiramo ntibanayifate. Hanyuma turimo dusoza, umvise kira kibazo mu baje cya Enabel, ubu Birigi n'u Burundi. Yego, ubu diplomasi yabo bigiye kugenda bite? Nta kintu kigeko uko urumva nkura muyobozi icyo yakoze iyo caricature cyangwa icyo gishushanyo, yavuze ko nyirurugo yapfuye gusa. Ntabwo yavuze ko nyirurugo yapfuye, yaravuze ati hano habaye ikiri nta essence ihari, leta yabuze. Kose ndashaka ko ikintu tucyumvikana nk'abadukurikira muri audience, nicyo nifuza ntago ari ugushaka, kuko rabize muri aba education entertain na informa muri rwego rwo kwikungurana ibitekerezo.
abayobozi bacu tugomba kugerageza tukaba honete, abaturage twego bwacu b'abanyafurika kuvuga ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari bubamwishe. Niba urwego mpuzamahanga rushoboza ruti mu Rwanda hari ubucucike mu magereza, akabivuga gutyo akabitangaza, imibare ihura n'ihari, ntabwo icyo kintu tuba dukwiye kugifata ngo tuvuge ngo turafunga umubano nawe nije yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Kuba haboneka urwego mpuzamahanga rwikorera dusanzwe tubana rushobora kuba rwavuga ikintu tutavugaho rumwe, kandi wenda kinagaragarira noneho uwo ari we wese. Kuvuga ko essence yabuze i Burundi ni nko kuvuga ngo izuba riri mu kirere ku manywa cyangwa ukwezi nijoro ngo ukurira kurimo kwaka mu gihe cy'ukwezi atari n'igihe cy'umwijima. Essence yarabuze. Uze usange na amakosa y'abayobozi bajya bakora cyane cyane icyo bita reactionary states. Hari ama leta agira reaction gusa, ibintu byose bibaye bagahita bafata imyanzuro. Enabel ni ikigo cy'ubukungu, ni nka amu ya economy ya leta y'Ububirigi, ifasha leta y'Uburundi nk'uko mugabo akubwiye ndanabyumva ndanabisanzwe bifiteho amakuru. Ni ikigo gifasha ibintu bya training, amahugurwa, ubumenyi ngiro. Hano mu Rwanda rega cyari gihari imvugo nziza zina hangaha tubanga ubumenyi ngiro karinije. Umuntu avuye mu Bubirigi aje kwigisha abakobwa bawe kudoda, yigishije abahinzi ubuhinzi bugezweho, yigishije abakanishi, abanyeshuri arabarihiriye, arabwana batwaye bajyanye hanze, agiye mu cyitwa agricultural value chain, ubuhinzi no kwigisha abaturage ubuhinzi bugezweho, nawe akaza kubonamo akanyungu kuko ibicuruzwa ari bo bitware nyine. Oya ni na soft power yabo. Abashaka soft power yego, ariko bari ibintu by'amaformation n'amatraining n'ibiki, ushobora no gusanga iyi ngina ifite uruhare mu kwigurishiriza kofi y'u Burundi, bayigurisha kuri, ariko usanga abanyafurika tubango ngo nabo badufiteho inyungu. Yego, ariko natwe tuzibafite. Nawe nuko nabwo kuki ushaka inyungu se ku muntu utagufiteho inyungu. Kuryo niyo bavumbuye ndabizi leta y'u Burundi byigi bitekereza vango nabo ngo baratwungukaho. Of course miliyoni 75 z'Ububirigi butanga 2024 kuzamuka ni leta y'Ububirigi yatanze ku Burundi. Uruka amadolari menshi yageze no guhagarara hano bakayoriyanta i Burundi nabyo byaravuzwe. Na amakosa rero usanga abayobozi bacu rimwe na rimwe cyane cyane buriya iyo turimo kuvuga hano nani ya CNDD hari circumstance igiwaho ikintu bita ngo a panic snake. Inzoka ifite panic urayibona ishobora kugira amakosa. Ntituyivuga ngo abantu bayive mu kinyafurika nuko bivuga ko bimeze. State cyangwa y'inyamaswa ifite stress kiraro gikorwa nanone kiba cyerekana umuntu uri muri wasi. Okay? Aho urwego runaka rushobora kuvuga ugahita uvuga uti nimuhaguruke mugende mu kinge. Rimwe na rimwe nabyo nta nicyo biba biri bukumarire. Ese ubundi kaninije uyu munsi leta y'u Burundi turimo kuvugira hangaha iri muri position yo kwiteranya no Bubirigi. Niyo wahera ku bisanzwe bifatika dusanga. Ariko subwo Bubirigi bwo buza kuvuga ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi so kwinjira muri ntuza. Leta igeraho ifata injerekani ikajya kuvoma essence muri kilometero 30 ibitoro. Ariko ni leta yigenga. Nubura no kuvuga ngo babaye disappointed leta bakeka. Uraza kuvuga kuri politike yanjye ibyo ushinzwe birimo. Leta abantu subizako ibyo ushinzwe birimo. Enabel kishinzwe uraza kumbariza impamvu ko bita umugore wanjye ibyo ushinzwe birimo. Ubundi rwo rwego baba barimo ni Banana Republic thinking. Turagomekana. Ngo uraza kumbwira abana banjye ngo kubagenda bambaye ubusa ku gasozi ibyo urabishinzwe. Abantu bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu very primitive. Kuki udafite sense muri 2025 ndimo kukubaza wowe wa leta y'u Burundi miliyoni 75 tuguha twajyaga tukuvuganira tumaze iminsi bigaragara nta nicyo urimo gukora imyaka 2 3 5 10 tukamaze no kumenya ko abagenerali aribo bizanira bakayigurisha uko bishakiye tukamaze kubona kumenya abarabu baje nahanga bazanye amafaranga kugira mukorane iyo business wayatwaye ukagera muri banki yawe ukaya confisca ibyo ngibyo tuvuga tuba dufite uko twagiye tubyumva twamaze no kumenya wikingiraniye n'u Rwanda nta nicyo mupfa cyo cyose Ububirigi burabizi kuturusha sibyo umupaka wa Kayanza wawufunguye essence ikajya inyura hari abatura kuki u Rwanda ruyifite kuki Uganda ifite essence ese ubundi Kongo Uvira iri muri leta dosiyeje akaba ari naho ukura essence iyo byose urupfu sa amakosa bakakubaza ibyo ngibyo ugahita uvuga ngo nimufunge mugende kwera caricature gusa noneho na caricature umuntu yashyize leta ifata reaction kuri caricature sibyo pekana neza so ni ikigaragaza rero leta ziba zinaniwe ariko leta nubwo leta atari umuntu ariko ifite frustration iri leta iri muri frustration yakora amakosa ari naho mu minsi ishize navuze no muturage wese uri wabakeka ko afitanye ikibazo n'iri ya leta yitonde cyane kuko leta irwana na caricature
umve bonye persone physique ibyo yamukora byaba ari ibintu bibi. ntabwo bigiye gukurura umwuka mubi muri diplomasi yabo bombi. Yankeka ko Ububirigi bo burenze kuri uriya rwego. Kuko nabonye bavuga ko bugomba wirukanwe n'umuyobozi wa Enabel ariko Ububirigi bushobora kugena undi umusimbura Enabel. Ntabwo cyo okay ni prediction ariko Ububirigi babibona nk'ikibazo kiri psychologique. Bushobora kwihangana ahubwo bukababwira buti ntago azongera. Yego. Reka dusoze Ayubu, sinzi niba ari cyongera kuri izo ngingo twe tumaze kuvuga. Kanija ndumva ntacyo twakongeraho uretse ko twasabira aka karere amahoro. Leta y'u Burundi ikagerageza gufasha abaturanyi bayo bo hakurya kugira ngo bumvikane ko Tshisekedi afite uko avugana na Evariste byanga bikunda. Mwambaza ngo gute kuko bafukora na gisirikare bafite uko bacanozi bavuganira. Tanzania irajyana nizere ko ubutumwe ijyana Tshisekedi atari kumubwira ngo bihorere Uvira ntibazayifata ahubwo yakaba yaraje mugira iti gerageza byagukomeranye. Ibyo kintu nicyo cyafasha kare akarere. Ariko ubundi kwibeshya ngo tuzabatuza ntabwo byoroshye. Ntabwo wafata abaturage baharanira uburenganzira bwabo ngo uvuge ngo tuzobamesa, ntabwo bishoboka. Urakoze cyane Ayubu. Murakoze cyane Kanija. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga batahana bacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center.